kwa Pep Guardiola bivuze iki kuri sezo yabo yasaga nkaho iri kugenda nabi kugeza kuri ubu ngubu? Ni abahanga, ni na timing nziza kuko buriya byongera gusubizamo oxygene nyinshi cyane muri club. Yasaga nkaho ubona ko hari vibe ziri negative zasohokagayo kuko buri munsi headline ko zazaga ziti naseze irangiye wabona bivuyemo. Ariko iyo umuntu nk'uyu nguyu umutoza nk'uyu nguyu w'igitangaza akoze commitment nk'iyi Desire ni inkuru urumva y'inyongerambaraga ica muri club yose n'umukinnyi wese urimo. Ni inkuru ibyutsa abakinnyi babwira iti umutoza wacu aranahari indi myaka nk'ibiri itatu, urabizi akazi karahari ko gukora. So burya iyi igufasha kubyura abakinnyi kwibwira kurusha uko wajya kubabwira disikuru. So bisobanuye iki? Bisobanuye ko ubu ngubu etape ikurikira harimo na move igiye kongerera bamwe amasezerano b'abakinnyi, urumva. Par exemple nka Rodri yabivuze, David Mwakiri yawe yavuze ati njye ndishimye ntibikora ko mu rugo club zabo ndakurikirana. Ikindi cya kabiri hano urumva ni ikintu nanone cyerekana ko muri Man City hariya mu gihe haje directeur mushya, urumva uriya Viana, niba ari Viana, mu gihe haje mushya ntago nawe turi mu nteko gasi ndamusunika projet wenda imyaka 2 mugira ngo nawe yiyatablize neza arebe umusimbura wanjye, urumva. Ntibine bakange bino bintu by'abana batoza ashobora kugukubita extension atazayirangiza, ariko mu rwego rwo kwerekana ko ahari harimo abo nabonye bavuga bati icyambere ni inkuru nziza kuri Manchester City bien sûr, kuko Pep Guardiola buretse no muri City no kwisi bivuga ko aza muri deba z'abatoza beza kwisi babaye. Iyo ni inkuru nziza ku muntu ifite, ariko ni umuntu aravuga ati oya iby'iyi sezo ni ibindi. Man City ntabwo iri kwitwara nabi kuko yari ifite igitutu cy'uko Guardiola azagenda cyangwa se atazagenda. Biba ari mu kwezi kwa gatatu navuga ni wenda ari ikintu kimwe kigiye guhinduka, ariko Guardiola najya mu kibuga, Guardiola cyafite intambara y'ikibazo cya Rodri, y'abakinnyi bamwe na bamwe batakiri consistent batanga umusaruro nk'uko byahoze. Aho ino sezo wenda ntibashobora kuba bavuze bati reka dufate time tube twakubaka nanone cyangwa ategure ibyo yazanasiga, ariko se ino sezo byo murabona muvuga muti muri Guardiola hari uburyo bari abasaza bari abakuru bakoraga bakubaka generation mu yindi, ariko bikasaba nk'igihe ukabona wenda amaze nk'umwaka 2 nta gikombe. Ariko uyu nguyu atangira gahunda ya Man City ko babyibuka yari afite imyaka runaka atarenze, yari abakinnyi bose yagiye agura 23-24 kuko yari azi ko ari long term. Bamwe agenda bongerera abandi agenda basimbuza buhoro buhoro, ariko ntago benshi bumvikanye nawe kuri move yo muri Sama yo kuba atakongeramo imbaraga, kuko yazanye uriya muhungu wenyine Savinho. Bakavuga ati ariko hari hagati mu gihe De Bruyne akwereke yazanye na Gundogan, urumva Gundogan yabaye nk'ugaruka nyine, ariko atari ko hariya kwa Rodri hariya ni umuntu uvunisha cyane, wari ukwiye kuba ufite umuntu kubera ko uramwongereza waramusezereye aragenda, urumva. Phillips asa nk'ubirangayeho, umukinnyi amuha n'ibimenyetso murero nabwo abirenze ingohe, ariko ubu yabibonye ko uriya mwanya ni ngombwa. Aya makosa yakunda kuyakora niba unabyibuka, asa nkaho ashaka kwereka isi ko barutayizamu ntacyo bagikora. Bamubwira ko burya rutayizamu ari ngombwa, ajya kwisoko ku sport n'igitego aragenda aramuza, aracyafite time. Ikiza bimubayeho wenda bimubayeho igihe cyiza cyuko mu kwambere yajya ku isoko, wenda iyo tuba tuvuga ngo City itangiye gukubitwa imikino 5 mu kwa 4 mu kwa 3 twari kuvuga tuti turayisiba, ariko numva mwese murizamo muti ni inkuru nziza kuri Manchester City no kuri Premier League. Irakira Tottenham Hotspur. Nabonye mu mikino isigaye kugeza mu kwambere umukino abongereza benshi bategereje kuruta indi. Murakeka ari uwande mukino abongereza bategereje muri Premier League? So we na Liverpool ni Liverpool na Manchester City tariki ya mbere zo kwa 12 ni weekend ita. City iramutse itabonye amanota kwa Tottenham, Southampton mu kanya bavuga guti kereko rwangenda ni twiteze ko Liverpool itsinda, Liverpool ikabatsinda muri weekend ikurikiyeho, mutangire muvuge muti ibintu birakomeye byabihinduye isura. Ubwo rero nibyo ngibyo kuri Manchester City, kimwe nuko ubu Tottenham gutsinda Man City byaba ari chance kuri Arsenal kongera kwigarura isingirizo kipe.
igakora win ikagera 21. Atatu ni menshi muri ino minsi. Reka dutegereze rero turebe muri Premier League, turavuga Pep Guardiola